Dasan penyelam saking Mekudang-Kudang daerah Ring Bali, ngemargiang penyelaman utawi diving antuk ngresikang pesisi Lovina saking lelu plastik. Pemargin puniki metetujon lestariang keselamatan terumbu karang. Sekutus driver utawi penyelam profesional sanes sampun madue sertifikat sal keserengin wisatawan asing ngemarjang aksi peduli lingkungan melarapan antuk ngresikang terumbu karang saking lelu plastik sane wenten ring widangan pesisi Lovina. Pemargin puniki mata tujuan nyage pekantenan pariwisata Pulau Dewata utamanya nih Kabupaten Buleleng sanes sampun kasup antuk penaut wisata snorkeling wiadin diving. Parindikan puniki kemargiang santukan pikobat lelu plastik banget ngosahang palemahan Ring Bali Utara. Melarapan antuk terumbu karang sane kerawat becik, taler kaurati indik karesikan pesisi, ngelimbakang pengerah wisatawan rauh ke Pulau Bali, Pamekas Ring Buleleng. Komang Yuda, Bali TV.